Ke le dumedisa mo leineng la Tate le la Mora le la Moya wa Makgethwa mo ngwageng wa 2021 ga re tsena bakauleng ba ba rategang a re rapeleng. Modimo Tate, Modimo Mora, Modimo Moya wa Makgethwa. Tate re leboga ga o kile wa re tsaya wa re tsentsha mo ngwageng wa mošwa, ngwaga wa 2021 o re tsentsha ka maikaelelo Modimo Tate a gore go na le se o ratang re go direla sona into 2021 Modimo wa Israele. Tate re leboga tsotlhe fela tseo kileng wa re direla tsona le tseo santseng o re tshwaretse tsona Modimo wa Israele. Tse dingwe ra di bona, tse dingwe ga re di bone Modimo wa ka. Heavenly Father, le bao ba kileng ba seke ba tsena mo go 2021 Modimo wa Israele. Heavenly Father, re santse re re o ratile gore ba seke ba tsena ka koo gonne go itse wena ka the purpose ya maphelo a bona Modimo wa Israele. And therefore, Heavenly Father, re santse re leboga lefo Modimo wa Israele. Tate le ba ba kileng ba sala Modimo wa Israele e le bana e ka nna di-partners. Heavenly Father, o setse le bona, o setse le bana, o setse le di-partners tse di kileng tsa tlogelwa ke bao ba ba ratang Modimo wa Israele. Re a leboga Heavenly Father because tsotlhe di mo matsogong a gago. You are the master planner. You are the Father. Re a leboga Modimo wa Israele. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bakauleng ba ba rategang, e re ke fetise tse di tshwanang le go siwa ke bao re ba ratang. I want to mention especially moefangedi moeketsi Andrew Moeketsi. Bakauleng ba ba rategang ka re the family ya moefangedi the family ya moefangedi moeketsi a itshedisege. Bakauleng ba ba rategang our bishop a tshedisege, a congregation ya moefangedi moeketsi e tshedisege, a bana ba moefangedi ba tshedisege, a Lutheran Baptist Church e tshedisege. Bakauleng ba ba rategang ka tshepo ya gore re santse re tlile go kopana le yena, a re tshedisegeng ka go itse gore yena o ne a itse gore bophelo ba lefatshe le le ka kwano bo bokhutshwane. Bakauleng ba ba rategang a re nne le kitso ya gore bophelo ba lefatshe le le ka kwano bo bokhutshwane. Amen. Bakauleng ba ba rategang ke rata gape go dumedisa our bishop le mabishopo, ke dumedise baruti le bomma baruti, ke dumedise bomme ba thapelo, ke dumedise the youth ka kakaretso, ke dumedise LBC yotlhe into 2021. Ba ba tseneng le ba ba sa tsenang ke a ba dumedisa. Bakauleng ba ba rategang dumelang. Letsatsi ke la di 10 tsa January. Bakauleng ba ba rategang, mme seema sa rona sa beke. Seema sa beke bakauleng ba ba rategang, the watchword for the week. Ascribe to the Lord the glory of his name. Worship the Lord in holy splendor. Ke our watchword for the week. Bakauleng ba ba rategang, lengwalo la rona la beke ya Sontaga ya ntlha mo morago ga Epiphany, lengwalo le le buang ka baptism of the Lord. Bakauleng ba ba rategang, lengwalo le re tlileng go bua ka lona mo bekeng kgotsa mo letsatsing la kajeno, re tla bua ka lengwalo la ditiro kgaolo ya 19. Re simolola ka temana ya ntlha go fitlha ka temana ya 7. Bakauleng ba ba rategang, lengwalo la rona ge ke le bala ka bokopana lebalega ka tsela ke tla lebala
ka leleme la Sejatlhapi bakauleng ba ba rategang lengwalo la ditiro tsa baapostola lengwalo la ditiro tsa baapostola le balega ka tsela ke while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" "John's baptism," they replied. Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. Amen. Bakauleng ba ba rategang ke lengwalo la rona la ditiro tsa baapostola. Ditiro tsa baapostola tse di neng di dirwa ke baapostola ka nako ya baapostola. Bakauleng ba ba rategang re utlwa ka kolobetso ya baapostola. Kolobetso ke kolobetso e tshwanang le kolobetso ya rona re le baruti mo Lutheran Bapedi Church bakauleng ba ba rategang. Ke kolobetso ya baapostola eo ba neng ba kolobetsa batho ka yona, mme se se tlhalosegang mo lengwalong la kajeno ke gore kolobetso e ne e le kolobetso ya repentance. E ne e le kolobetso ya repentance eo ba neng ba e kry-a mo go John the Baptist. Johannes mokolobetsi o ne a ba kolobetsa gore ba sokologe. O ne a kolobetsa ka kolobetso ya tshokologo, mme go na le tseo di neng di bonala mo morago ga kolobetso ya ntlha mme le tsa kolobetso ya bobedi. Kolobetso ya ntlha e leng kolobetso ya tshokologo e ne e le go dumela mo go Morena Jesu. Bakauleng ba ba rategang e ne e le go dumela mo go Morena Jesu. Ke kolobetso ya ntlha eo e neng e re ge motho a fetsa go kolobetswa a bo a sokologa a dumela mo go Morena Jesu. Amen. Mme bakauleng ba ba rategang re utlwa gore go na le kolobetso ya bobedi, kolobetso ya baapostola. Kolobetso eo e reng ge o kolobetso ka yona bakauleng ba ba rategang e be o kry-a moya o galalelang. The Holy Spirit comes over you. O receive the Holy Spirit, o amogela moya o mokgethwa. Go raya gore banna ba re bona ba ntse ba sa itse ka moya o mokgethwa, gore moya o mokgethwa ke eng, ga go thwe moya o mokgethwa go buiwa ka eng. Bakauleng ba ba rategang Pholo ke o ba ama ka matsogo. He laid hands on them, he prayed for them, and ba utlwa moya o mokgethwa o tsena mo go bona. Mme se se bontshang go tsena ga moya o mokgethwa phapang magareng a go kolobetswa ka kolobetso ya repentance le kolobetso ya moya o mokgethwa ke e ya tlhaloswa. Moya o mokgethwa ga o tsene mo go wena re utlwa gore go profeta go atla
go a itlela o kgona go profeta ebile o kgona go bua ka maleme ga thwe mo morago ga gore ba kry kolobetso ya moya o mokgethwa ba ile ba kgona go profeta ba kgona go bua ka diteme kgotsa maleme ba kauleng ba ba rategang. Amen. Kauleng ba ba rategang motlha mongwe kgotsa maybe we also need to get into 2021 and seek the baptism of the Holy Spirit. Maybe kolobetso e re kileng ra kolobetso ka yona need to be reviewed so that re ka bona gore re tlhoka kolobetso ya moya wa mokgethwa ba kauleng ba ba rategang gore re tle re kgone gore re profete re tle re kgone gore re bue ka maleme ba kauleng ba ba rategang gonne when we check di record tsa rona go feletse kae ga profeto go feletse kae ge batho ba Kriste ba ne ba profeta ge ba Kriste ba ne ba bua ka maleme mo kerekeng go feletse kae ba kauleng ba ba rategang potso ke gore nare go bua ka maleme go tswa kae go profeta go tswa kae le gona botlhokwa ba go profeta le go bua ka maleme ke eng mo kerekeng ba kauleng ba ba rategang. Amen. Ba kauleng ba ba rategang ge re lebelela botlhokwa ba go profeta ba kauleng ba ba rategang go tlhalosega gore go godisa kereke ya Modimo. Go profeta go buiwa le Modimo ka tse di tlang go buiwa le Modimo ka tse di tlang gonne ge nkebe nne re itse ge nkebe nne boprofeta bo ntse bo le teng bo tswela pele mo kerekeng re ka bo ebile re itsitse ka corona or COVID-19 even before the scientists re bua ka Modimo o matla otlhe Modimo o matla go phala di science tse re nang le tsona mo lefatsheng Modimo o controlang di science mme science e re tsamaya ko pele e tsamaya Modimo ko pele mme ke science ya Modimo. Amen. Ba kauleng ba ba rategang bo profeta bo khurumeditswe ke dio dingwe tse re tshwanetseng ra rata gore re itse gore ke eng mme re apole matlho a bulege morena Jesu ga a ne a bula matlho a difofu o ne a bula bontsi difofu tse di tshwanang le rona tse di sa kgoneng go bona di virus. Amen. Tse di sa kgoneng go bona di virus e nna di microscope tse di dirilweng ke batho tse di kgonang go bona pele ge batho ba ka bona. Amen. Kauleng ba ba rategang go bua ka maleme ke go bua le Modimo mme go bo go nna le ba ba ka kgonang go tlhalosa maleme ao mo morago ga gore go nne le puo le Modimo. Amen. Speaking in tongues le yona e kgaogile go bua le Modimo ga go sa tlhagelela mo kerekeng mme re utlwa gore this comes from the early church. Kereke ko mathomong e na le tsona di benefit tse di neng di benefita phutego ya Modimo ba kauleng ba ba rategang mme mo ngwageng wa 2021 o ka re go tlhokega gore re nne fa fatshe re lebelele gore re di latlhile kae di latlhegile ge re fitlha kae ba kauleng ba ba rategang mme re boele morago re a itse gore go Egepeta bana ba Israele ge ba tloga ko Modimo o ne a nna le bona
me e re ge ba latlha modimo a ba latlhatse mo go bona le rona re ka tswa e le gore mo tseleng ya rona go na le fo re latlhileng tsela ya modimo fo teng mme modimo a tswa mo go rona mme re latlhegelwa ke dilo di tshwana le prophecy in the church, le speaking in tongues in the church. But we need those things to fight our battles, to continue mo tseleng ya modimo re tswele pele. We need those. Those are our tools that we need to use in the church. We need to look back and say, but di latlhegile ge re tla kae mme re kope modimo a re bontshe tsela, a re busetse mo tseleng, re mo rapele mme re mo leboge fo a re tsamaisitseng fo teng. Mme fo re leng fo teng re kope modimo a re busetse dithulusu tseo re kileng ra di loser, tse di leng botlhokwa mo kerekeng. Ke a leboga bakauleng ba ba rategang lentse la mo bekeng ya Sontaga ya di-10. Mme bakauleng ba ba rategang ke molaetsa wa rona, molaetsa o buang ka kolobetso e re tlhokang bakauleng ba ba rategang. Motlhomongwe kolobetso e re leng mo go yona ke kolobetso ya go sokologa, re sokologile mme re tlhoka moya o mokgethwa, moya o morena Jesu a kileng a o tlogelela barutwana ba gage a re alos perakalatos. Moya o mokgethwa o ke le tlogelelang ngwana o tlile go dira exactly like me, alos perakalatos, moya o mokgethwa. Me re tlhoka moya o mokgethwa. We need to invite alos perakalatos go nna le rona bakauleng ba ba rategang, go tsamaya le rona, go phela le rona bakauleng ba ba rategang, gore seporofeta se tle se boe, go bua ka diteme, go bua ka maleme, go tle go boe, re kgone go bua le modimo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, re a leboga, a re rapeleng. Modimo tate, modimo morwa, modimo mokgethwa, tate re a leboga, re leboga lentšu la gago la gore lemosa gore go ka nna ga bo gona le tse dingwe tse re kileng ra go fosetsa ka tsona modimo wa Israele, mme ba ka ga re lemoga go tshwana le bana ba Israele ba ne ba re ge ba lemoga modimo wa ka ba boele mo go wena. Le rona re boela mo go wena modimo wa Israele mo ngwageng wa 2021, because we believe it is by a reason that you have put us into 2021, modimo wa Israel. 2021, it's like a factory. When you get people into the factory, all of them are going to have work. There's no one who's going to loiter. And Heavenly Father, make us not to loiter into 2021. Heavenly Father, make us search each and everyone individually and severally, each and everyone to search for his or her purpose, Heavenly Father, so that each and everyone has got a job card, a card that shows what is that I must do into 2021, because some people think it's by luck. It is not by luck. It is by purpose that we are in 2021, Heavenly Father. It is by purpose. We know that you've put us into 2021 by purpose, Heavenly Father. We need to seek to know and to understand our purpose, Heavenly Father. Re leboga modimo wa Israele, ga o kile wa re fa molaetsa o tshwanang le o mo tshimologong ya ngwaga modimo wa me. Re leboga in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Modimo wa ka, re leboga. Amen.